tunaposema, tunapo encourage hapo, tunasema ni vizuri kijana akaoa, akaolewa, binti akaa na mume wake wakaoana, kijana akaa na mke wake wakaoana, ni ili tumalezi yale mtoto yawe kama ambavyo Mungu alielekeza. Binti aone manufaa ya kuwa na ndoa, kijana aone manufaa ya kuwa na ndoa, kwa sababu ndoa inaleta furaha. Ndoa inaleta furaha kwenye familia na kwenye jamii, lakini pia ndoa inaleta adabu. Ndoa inaleta adabu. Kukuwa na ndoa tu kuna adabu inayotokea. Huyu ni mke, huyu ni mume, kuna adabu yake. Umeona? Sasa huyu ni mke wa fulani, huyu ni mume wa fulani. Unaona, ukisikia tu kuna adabu inakuja pale. Adabu ile heshima na adabu yake, kwa sababu tu ameshakuwa ni mke wa fulani. Kuna adabu yake. Ni mume wa fulani, kuna adabu yake. Kwa hiyo ndoa inaleta adabu. Ukitaka kijana awe na adabu, binti awe na adabu, ni vyema kuwa na ndoa. Ni vyema kuwa na ndoa ili ujiangalie kioo chako cha adabu yako kiasi gani. Unajua usipokuwa na ndoa, anasema kama ushafika muda unasema binti yule sijui ni mhuni ni nini. Haya maneno yanakuja sababu ukiwa na ndoa kuna namna ya adabu inakuja pale. Lakini uko na ndoa labda unaruka kuna kule, wanasema wewe ni mhuni, yule binti ni mhuni, yule kijana ni mhuni. Yaani hakuna adabu. Lakini ukitaka kuwa na adabu, lazima ujitahidi upende kuwa na ndoa. Maana vijana wengi wana umri wa kuoa, wana umri wa kuolewa, wamefikia, wana uwezo wao, lakini wanasema hawataki ndoa.